To je to. To su pravila igre. Ja ću ih poštovati, pa lijepo molim i vas da poštujete pravila igre. Ako ste se sad uključili, dobro vam večer. Stav. Emisija koju zajednički kreirate svaku večer od 21.05 do 22 sata i 5 minuta. Dvije teme obično u programu, a vi komentirate ako želite. I onda kažete vaše razmišljanje na te dvije teme. Kada smo kod prve teme, odmah ćemo pogledati. Priča se zadnjih tjedana u Hrvatskoj o tomu hoćete li izaći na parlamentarne izbore. Priča se o tomu da će parlamentarni izbori biti. To je pitanje broj 1 za večeras. Ako želite komentirati i prvu temu i želite reći hoćete li ili nećete izaći na izbore, možete se uključiti putem broja telefona. Znam da je nekima od vas politika u krvi, ali također znam da je nekima od vas pun kufer politike. Kako god, dobro ste došli, možete komentirati. Kada smo kod teme broj 2, obje teme su odmah aktualne, a tema broj 2 je nekako vezana i za ovu prvu temu, a ona vrlo jednostavno glasi. Za koga ćete glasati? HDZ, SDP, Domovinski pokret ili nekog četvrtoga, što je već vaš izbor i ovisno o tomu tko će se pojaviti na parlamentarnim izborima. Od ovoga trenutka telefon je otvoren, to znači da ste vi na redu, da možete kreirati sa mnom emisiju i netko se javio. Dobar vam večer. Dobar vam večer. Dobar večer. Evo vas, izvolite. Bože, evo mene. Dobrodošli, izvolite. Pa gledajte, mislim da mi je vrlo intrigantno ono vaše pitanje da li smo se umorili od izbora. Jeste li ili niste? Pa niti jedan građanin, niti jedne zemlje se ne smije umoriti od izbora. Ja sam se umorio. To su plaće, mirovine, to je radno mjesto, to su izbori. Dobro. A kad se umorimo, onda dobijemo Milanovića, pa si ti misli. Dobro. Vi sad po svom, ajmo mi lijepo, ako možemo odgovoriti na oba pitanja. Ja po istini, na bazi istine. Dobro, vaša istina, prihvaćamo. Hoćete li izaći na izbore? Pa naravno da ću izaći. Znači, definitivno izlazite. Pa nisam tak neozbiljan da ne bi onda, hoće li to biti Domovinski pokret ili nešto četvrto? Pa ja ne znam, ništa nije. Ja sam za tamo gdje je Penava. Znači, Domovinski... Pa ne znam, ako će on biti tamo. Dobro. Zapravo, Domovinski pokret nije vrijedan Penave. Da. To ste komentirali neku večer, slušao sam vas zorno što ste govorili. Hvala vam, gospodine. Svako dobro. Čujemo se idućom prigodom. Dobar večer.